Tayo udah di rumah. Ya lepas tadi makan dia. Buat saya. Yang kecil lah kami. Yang kecilnya bisa. Yang bisa. Yang ada kami kan. Tapi kak, kasih ya kontreran. Gapikano. Gapikano. Dan apa sih sirup? Apa sih sirup tuh kataris? Ya hidup Manila si Amida itu. Hidup Manila. Bahkan dia makan cacing. Makasih sih nggak ada sesi Amida itu. Ibu. Siapa yang sudah punya? Dorong. Hati-hati Pak. Anak-anak pasti hilang. Anak-anak pasti loh. Ya, siya jadi mang bala. Jadi mang bala.
Inubit siya kuminom sa si Parida dam, hanapin lagi na kami ang kabusan na doon yan ulog. Ulog ang nga sa mga chiko. Kan ako tinulog ko man na mama.